Uba bindo em lanong, uba dai uwe na kiseng san hima sima uba larang bah kejela uloong. Bah katma pedeng kari Pakistan bat kari India kelaju jaman kapur hakipus nam paladap. Bat ke Pakistan kaju le persyabet ya ke India bat kam ju pendam setia Henry kam ju job wat shisindro. Uong baka India ke gawe kari ke belakang bortam pedeng kiri jong ke pertai. La kalong kajing bun breu bat kajing klan ketiar temaru bat lada ke Pakistan kanong pendam sahakane ke kenti bamenta bat lada jab yang katma ningkong kari Pakistan kan pra ya kene ubak bindo ulah penpau habai keren kerpang berurupang mentak si sejan jong ke spotri ke jemang arjar arpsan hadin bakil eno jong ke Pakistan kilalit ban tombor ki pai ba anung jong kai ha pahalgam jala Jammu ber Kashmir men ha ka arpu arterik yong arjar arpsan ha ka ba kilasiat ya padu arpun rungut ki men simbreu ubak bindo loong bakil eno ke Pakistan kim desu ki breu Henry ki de ki ksoy kat pengalaman kenal imat 1965 Tadon ka Tama ka ba? Hindi bikin dia pergi Pakistan. Te kum kiri ki baya don marham tentang bertajuk Kashmir. Te kini kijingnya hejimut hateng halor jangki ketua nikimat ki issues. Te kijumi bat bunsin ni ka bunsin kedehi boundary bunsin te fi ke jing long jong kinok sinsya ke Pakistan bahambun babun ki don ketuku mersim erang na jongki kita ketuku mersim erang ha ke ba ki khlut bam di ban khlut pemi ikidaw por bam di baka ba don daw ban pemi ikidaw ri kunta kajing kentur upu dusam dong ter kantam men khani ke balaja jinja pahalgam tiki terrorist groups kita lagi niki interstate boundary te la pendram da kapertai kita nuat kita kiri muslim bro kibam Krisyan ya ketu kejingja klem kan no kata pilih sedang hikum ikatu te sedang kat ya ketu ban penyap di kibriu ban siap di kibriu kiba sulit kai tulis bukti kata Ahmad yung kalok, Ahmad yung kikun, Ahmad yung baying, wasam ki parlok. Melaban mundur ba teroris undan masih show. Tang namar budai teroris, tak masih mundur show. Tadi yang teplam rom dan show. Tadi siya tangi berkat teroris di buriu. Di kita teroris kem lagi buriu. Tukim deh gitu. Nomor lagi kilang day bikin beriau kan? Yang salah bikin aduh tu pun. Itu yang kita kisah. Mensib kisah. Ahmad kalok, Ahmad kikun, Ahmad kiperlok, boleh.
Ya ki basulat kaya ban le tu pun. Pasang tu. Hadian pak kasang kisah maki pada ki pasang. Kini maki. Ki take advantage ki sim ka pakita. Ki India tambah ke Bangladesh bapilikan dah di basitro. Nanti ke jinga dai India Bangladesh kalau very friendly. Very friendly. Tapi pair hang tah padang ke Pakistan pergi India. India pinang lap ki beriu ki badon kata kaman sim beriu. Pakistan te kaman sim beriu mat kan pondor show. Penyap di beriu perkhat siap di beriu dan sim ni tak beriu. Beriu translan. Te sulit lang nak ba ki kham tolon ki kham red bungkari kham duna simla ala kadai India kalau Pakistan ke but ke Pakistan kalau India telah lakon adu menu Andrei namar bi kilong kari ke kham red kari ke kham duna beriu Nila kataru mungkin ni kijingja nakapor 1965 ma Pakistan te Henry nama kali kalau di India kalau mau kham krawbor kham bon pat kham he te Pakistan nakale kum nolo ka bakut desyu kari ka ba kumba kalong gitu ki senam dia pun di pusan yo po ke India mata ma kalong kari ka krawbor ka pertai tamba nasa ongkum takin hangni ka don kata ka restrain haki noelam jo kari India kina don kaman sim perkhat bamdei ban letam bamdei ban sedang ke bam don jimun wa kata ka restrain ke badan apa kesokar India hi berkoi kawan kesokar jono kalau ngomtai nadu muncul ngamuk dek takkan ni kesokar mata ndai takkan ke nongrim badan haka di India dan rei nalor wakilas tangkum tu wakilas penyap iki urus balgam mana buantur di makihi buantur nalor bagi dan kami ke India buon ki kam tam ka buon ki ka wa ti don kam ki ta tu kita bepang ke India mata kala sim ya kala ban ajing sedang no yaki ban masyu ko tu ko ke juai saki tang taru lahi po hi ke jinga ukhra tapi nyala ka boru do jibo nyala ka boru Pakistan ke India te khrab India bu gimana kalau masusi pakai kijang begini para macam share ke boundary bekum terter tengah ngasih kum tamba kari India kali ke bakanjai ke batip lay ke batip beriau ke babut di kendon international law UN kebuat di kita kendon tendai ke Pakistan kalau mar kampung natana pin pe i Bangladesh barit sidana India te i Bangladesh da monte asmi bolai singi tu dah mulai India kali demokratik sovereign state begitu kari la ilut ke pasen syar tadi tendai kinungrim juga
ki fair sibo from friendly country friendly relation bat ki mabun ki region tai kamtam bat ki marjan nri fuwa rama dike ikhtma bat ka China 1962 1965 bat ke Pakistan India kan kabar Kemudian lakan sen try ka thma Pakistan berka India ke jikan mau jumpi. Nakapor. Main ke Bakham jur ke 1965. Ba China 1962. Henry. Ke India ba. Krabor number 1. Number 2 pa. Pi ke partai berkawai. Kadang ke Nongrim. Ubahe umla basulit tombori ri barit sisi dana. Idon iri dolundong iba sisi dana barit. Iba tangsi. Banyaknya posisi lap. Belum lo dan he kari kasi. Dan dia kita kisino kiba kum kita ro kiri. Barit. Dan dai fimla ban le tombori kita mo kiri. International law mandate buat kumta ter kidong rim juga jingya ke jingya day ke jingya sofu jimot pihe ne period ne dia punya buram ya kata ke tekeri India ke so kita kidong rim ke Pakistan te hakabor yang pertai bansipuni ka bakadon berkat ni habi bandon berkat tadi bonsi ni ka elit ka pen di kita bro dekani ka jingja ka menta ka jing sedang jong ka Pakistan bat kala yo jing seneng par hero lagi India kan hab ban juba pisdam opi India ka subut menyadai lah dia Haju porpat habar bansi ban thwet yaki leno balong kadaw ng kanigi kay bakit hindi ka jayo pa nakajing lai thwet yaki leno jinge kalong baki pajba yung ari lakadahi India lakadahi Pakistan menta kadahi Pakistan habar thwet yaki leno kajing siat kajing le markaliang bayap dia pulang pada bom TV makini gile no kiri haki jaka ka bagi syok kipat baru civilian teka ngaso ba kum kini gige ka konon juga hey UN kadai hiban ham King habaki jingjia kila jia kan ni ba kimdai shu benang kading kimdai shu ban khale shu dai ban kampelip ikan kading ban pelip sundon ba ni aburam keliang kawai on rano ke jing su jing san kan kut no kan ni ka jing ya le markanti na kamenta ka jing bit jing biang jong pat ba no sunong bom TV dengan syukmi nanti ka jing i jong na khmi nanti ba Pakistan kelamat khambun mentai ka jing hadian juga kalau le palat pot kelamat ikini jing public opinion ni apa Pakistan buat sebar kan bagi Pakistan ni beran sebar buat kiai kiri lu public opinion ni ki penram lu di Pakistan dikatai kan penlo ke Pakistan bahkan haban let's say bukan kenram no bukan sange no ban no ke jingsu mai ke dikata lada kaya sekhmat
Kajing du kan sulong bet kababuan na kajing du kan lo ke Pakistan ni. Bagi ba ka. Ini kalau kajing ijung ay ka. Kamasay kita. Ki kajing ijung pila da jia ba kan ki biang katma ba padang ka India ba Pakistan ki kajing ijung pila da jia ba kan ki biang katma ba Pakistan ba India. Kanda don kita kasma ba padang ke India ba ke Pakistan. Kapanyap nang kong ke Pakistan ni. Takkan kajing ijung. Kayap nang kong kabarit. Kapasula khruj kle. Kepadang duna pun ki benta. Laga ya compare kan. Ya nuju ada ke Pakistan ke India. Comparative statement, observation. Te kanum shan slip. Ki ibat kajing kan tu kajung pi ya ki spy India ya ka India ru pi let's say pin ong bakin lada ka ki spy jong ka Pakistan kin hiar thama mo ya ka India pi I museum ya ka India bakin terwet ya ka Pakistan ne. I will say te kalau kamu ni public opinion kamu. Public opinion. Dengar kalau kamu public opinion juga. Public opinion juga sulung kamu ni bet. Ma. Lah kamu ke defensive. Kajinya dah lah dia. That is a must. Kajinya dah lah dia ketika must. Tapi apa yang juga kajinya dah? Pensiun dah siapa dah? Bila ini dah siapa dah? Akan sama tak kamu lagi kamu dah. Jadi kadang ke offensive. Pina ban be kita gibawan. Cuma mentah giwan siapa giwan rung siapa dari India. Pensusya aki bikin wan rung buat penjada ya dia. Ke offensive kalau buat penher kerat aki. Kamu juru hasun benang. Ma, giwan aki. Ma. Lingsun sama. Ma. Aircraft buat kamu tak kata. Tekum kita bet. Kita bet. Counter kan. Penjada. Kita kahak penjada dia. Nampak macam sedang. Tang kahak macam sedang. Dan ring asyong biang ipisa sian. Nak mentahi ke good neighborly relationship. Katinya syong suk. Kajing ha para marjan. Pakistan ke India. Kan bahaya ban light ni kini ke. Namar kakta iki pahat kari citizens. Kakta iki pahat kari public. Banyak kan ni tur juga ke India kali sulit ban counter. Kini India sini. Kan no kajing jot ki Silong kita biyeng kisam ki yap ki beri bom tar. Kani kakta iki no Silong. Jom kari. Tengah halading susmo ba defensive de kawai ke badon kame hap penyadai la dia hande ba kiwan si bantur ko offensive juga don ni hande nga ong biasa isi na kabantah ka jing suk jing san jo ni ka region ko ni thad ular pergi Einstein so China ba ni Kristian ya ka Pakistan so Rusia baru orang Kristian ke India pikum kita kinang mi wala tai nami kampat poi siru to puot bakinya mi kita ru dan dai lada kanang slam balada kanang ki sebab hamjur mla bano dan ni ko amana avoid ko mi kita ko amana avoid mi kita Bukan poi siru to puot tare bukan hang ni tengah kajing i junga ngaji kumba Pakistan kan umla shan slim kan hab hiban sangera kajing i junga and that is my wish